Eish. Ano mo ito? Ano mo ito? Ang blood. Blood na? Ang tawag yun? Ano? Much later. Debe. Ba, ay sabi ba, ngayon lang alon eh. Sila yung Ricky. Bakit jake? Ano? Tak. Okay. Ano ka? Okay. A few moments later. Tingin ko ng bralo. Nagadangkit TR, oh. Oh. Later. Diba? Kumain bukan puah. Twelve seconds later. Sampai-sampai so aji orang tu. Much later. Yang penting naik. Panuh sasoy deh mah. 2 hours later.